labaw gidaga adadu san problema ay umpay ilas-lasat parang makaya kanapay lumaga iragsak si Marigna ngumwada met kayang sin malika si kasan silaw ko mandulinget ay danan ko indawat musan namnama sinanbiag ko adak pa'y malinglingan malas ay ugna padasa tan kanak numagay turungan sang biyak ngemidwani ay wadaka sandanog ko et namaga tan amo kadikan bumaybayan sikat di silaw ko to'y nasipnget nga dalan ko intin mo tinamnama dito'y biyag ko sikat di silaw ko to'y nasipnget nga dalan ko indawat musan namnama sinang biyak ko. Salamat.